Ambalmao awni nyantuma balom so madame Sisiera mata Sissoko na oba tantira ka bo Atlanta États-Unis abe aketo me mobili bolla mais kutel ban ko chauffer lundu il faut que anga une réponse di rapidement aw nyeba la Francis président Macron ye dogali min dankambi ko indigne dignité munyo wambara horonya di anga horonya ka fo mo ma ite horonye nu fora on ma malila dogali faut te tamuka mais Macron tele ibeka de aussi amma muna parce que ni yaye mo ka woreka dugu mo bi ka jamana dembe dogoya ika président nyana amika président buni ka président fana min bunari pour lamba ni malien befe nin na ni mi fora malien ma bi aka nga malien be lawi amba don déjà ko ibeka tara France ateta en représenter parce que mo do mi aller faire mamunu nye fantaw nye mamunu nye duguma mo ye valeur tout là nafa tout là tuba ko fola ou erreur la ou tu veux que français ni faut ba hakli nyami o dun taw hakli nyami comment nya fa etu mi anga horonya anga dami o yanga priorité do de fen folo mi nga gela o ma di nye fembe anga jamana mali amade le kata bi mo ka amade ka mo chuen made nana bianga français de bora baraka na an coloniser français de bora baraka na an esclave amade ka tu baraka ma antara u bara utara nanye guerre la antaru bara ko mu utambara to amta buyu utabuanyi ubara ambara mo ye sanka amuni nga papier la unana bateau fait amuni nga enfana taru barate mais Macron tede Macron indemseni hakilita fait mais chokoroba mi meti sigi ko kuma sugu lame ka comme no normalie o de be digauna o de la malion kele madame ne folo kele be continuer fo malika ka yere ma horonyata minye malika do on de ba nyere protéger on de ba nga wari garantie on de ba nga économique garantie on de ba nga fembe garantie machiti na kanye do amba nyini befe beki chesra ali sisa kele mindo kele madame ne folo kele be continuer kele be ke fo no ya soro domina fantanga hake duruma ibe ka ye mo obuna président ye mo obuna aye mo o sigi ou place la ka voyage bayni kuma to kan bayndabla ambo de nofe o de kama ango atese atena se amadeli ka se adalilu tablo ka mali bara a hakilita fe adusutala do antena anyere nege ni unye video kure ka obefo ka oberu nyumando ka mali jeunesse befo mama marché là le 10 janvier il marché là horonya min kama usrane mo nya parce que mandui na mboru bolo doro luka vibana muna e mami ni coloniser sanani ni bora bora bisranke parce que abara be mi soro ibara uranium mi Niger nord femunumbe o de be kan wo hakli nyagami andu no to mo shi anga marché de continuer fo anga mo soro jamana nyema soro mimba nga herefe mimba nga heredo mimita jo anga here fana yi ni unyo foli e ka nyeti bema mouvement jeune o jeune tara dina nyemo ma ulabo politicien ma ulabo to bu kan fola ma ulabo aw bora yele ka foko jabana bi kan halaki jabana bi kan bi akon nga wuli ka o chesiri donc ali c'est ça me continuer faire la lutte continue madame nera folo ame continuer fo malika jo ayeraye fo malika sika ka sora su lakana wari mi medu aka fono ka buda yo wari mi show ka fono uka buda wari mi mbe mi nga armée programmée ka nga armée formée wasa armée ka sika irata wasa munu mbambaro ka sika ta fo de mo sku de ka soro la mauvaise gouvernance o de nga problème yi ambo de kele le manque de vision, le manque de plan, le manque de stratégie, la corruption, on a un problème odu obe ibeka de bolo vision ta ale de la lettre kake o lamba demande aka démission rendi aka taka boy le plus tôt possible anga malita ambolo anga keleke merci beaucoup ala kanto nyodi.